Dear student, kaisa kok tuma belai no kaham abongka MBB University. Ajagawo Kokborok Porinani Kokborok MA Porinani notification nongkhorka. जों साइमानखा आबोथ' नंखरनाय न waisa salsa nongkhor sinai nongge a notification nongkhorka. Haifano joto student dog ara porinani sep mangla tamni bagi hingangke je mark kaham je student mark 70 above je student mark 65 ni above borok simino o jagao chance mani mano abo ang sao haita tangi sangangke borni notification naikhange jeng sai mannai haifano je mannai boto mapori sinai nong kero jeng Engnya hamfano 50 seat to nongkhorka ngangka 50 seat nongkhormani phari jeng tabao na nele nangka belai na koktuma kaham hingke taklaini simino jeng saimano MMA pori laisine amongkha notification tini nongkhorkana Maharaja Bir Bikram University Agartala Tripura hingke aro admission ni notification nongkhorka hingke abo gotam tam MA in English, MA in Political Science, MSc in Mathematics, MA in Kokborok, Master of Library and Information Science, Bachelor of Library and Information Science. Obo hairok subject tonggeseng o jago naina thangmani ke MA in Kokborok, ke MA in Kokborok phaija jakha. Ke tabuk sini borok rok, sini student rok Tripura University as Central University abuno karite kaisa Maharaja Bir Bikram University state ni university aro chini Kokborok no porinani sep mannani thangi tongo inge bai ke form fill up khlane bufro form fill up khlaijak nai bodino last day sabro fill up khlaimanai jeng a criteria a eligibility rok jeng tabuk nailainai inge belaina koktuma kaham inge amo tini nongkhorkai ko 24 July 2026 mo tinini notification inke o jagao applicant may submit application form with necessary document and application fee through Smart portal by August 010 2026 4 PM inke 3 tarik ni bisingno 4 tani segang no form fill up khlai submit khlai ma tongnai je poinamo chongnai je applicant khlaina mo chungnai ro Ingke koro form fill up ni bagai borok chongoi rikha 28 July tini 24 tarik te 4 din porengan 28 July ni simi 3 August ingka 28 ingka 29 30 ingka noi ko sapta kaisa haiba 7 din 6 din hai jora se rusiu ingke to belai no jora komtang ingke kebang university rok to already admission pai class singi tong angke jengi manja jalaya kho Tobo jengnai hene wansuk laika ge dakti jengnai ni thangi tong inke o jaga o ngangke norok je exam rui quit exam rui ko quit mani je common university entrance test rui je hap mani o jaga o taklai oro sep man gla abo hai sep tong gla je number kebang je BAO je number kebang borok no o jaga merit list o bumung nong khornai ke borok no chance mannai inke oro te kuno exam mar glange je 50% manjaro je 60% manjaro angke borno manani chance kom hai no hurjao tangi gangke 75 73 70% no kebang student dok tong gangke borok se man bayan hai ma tong gangke yang 60% rogo asuk man gla khai ma tong tang gangke kebangma college on jeng saimano 70 ni above ro kebangma student rok tong inke nya mon do 70 ro ko sawon ba 65 ro ko sawon asuk kebangma student tong hai tangke 60% 50% no ge donor applicant abane application khlaya kan chao 4 ya kan chao tang inke khai bo rang magrang sengnai ma mangala khai ta inke khaya ba khai dita tang gangke 50 taka se rang nangnai haita inke oja 50 taka baino jeng application khlainai mannai inke oja go jeng iko bahai ke application khlaina nangnai jeng kisa nailainai inko 28 tarik ni simi 3 August jora application ba Smart portal ko link rijak tong Smart portal lo habai
application ba apply mark khlainai hingke ko 3 tarik jora 4ta pm jora mane sarik ni 4ta jora application khlaimanai hingke application fee 100 টাকা নাংনাই general candidate rokni bagui hingke SC ST PWD borni bagui hingke 50 টাকা e rang to kom no only 50 টাকা bai no जों oro application eba apply khlaimanai hingke o jagao जों ko course ni fee rok rojak tong seat rok rojak tong जों only MA in Kokborok omono nailaya nahaita hingke o jagao जों duration gangke 4 semester oro 4 semester jora tongnai 2 years ma tongnai 2 bochor jora tui MA course duration tongnai 4ta semester tongnai first semester second semester third semester 6 semester total 6 semester ai ko sorry total 4 semester jora tongnai hingke duration hingke 2 bochor jora tui ma khlainai hingke aro UR seat 26 ta ST seat 15 ta tai 9 ta seat hingke SC seat hingke total o jagao जों yango 50 ta seat khlaikana 15 yang 26 9 35 total 50 ta seat hingke o jagao SC rok tongkhangke ba to manana jodi SC khalingi tongkhangke ba borok wa tuda tlang no a jagao supungui ba 50 jona tuda tlang ma hayang gangke o jagao 41 ta seat je pungnai hingke SC rok kri gangke to jodi a SC seat khali no tlang yang gangke to 41 seat asuk no ma pori lainai haita buru SC ni borok kurui gena buna yani tongkhai to asuk no 41 no ma pone kintu MA rokong gangke SC kringa seat no supungui tulang lai जों o Central University nungan ge oro batu tulang jana जों abo olo admission ungfuru जों saimannai hingke rang total nangnai first semester for male student hingke oro buri rokni bagui ko buri rokni bagui tong course fee for first semester for female student buri rokni gasuk ke sep sab gana je jaga chela rok 2200 টাকা rani nango a jaga buri rok gangke 900 baino admission complete first semester ni bagui mane kaisa semester ni bagui haita hingke abongkha जों saimanka last date 28 tarik simi sengi 3 tarik jora afrokeno nongni form fill up painani nangnai hingke to merit list rok se fainai hingke ang puilan saga oro kuno exam rok ma ranglang norni agini je BA pass khlaimani mark ba tabu je porik tongnai rong bahike khlainai pass khlaijang kai to norni je total mark to je total mark kaham hingke agini je total mark 75% ba 65% manjak borok ni bagui hingke to belai chances dong je 16 ni above motamoti chances 60 ni tola rokle mangla khaima tong mane seat kombla hingke angke hamani exam na khangke ba jotono chas yar lainai mangkhamu karo exam siriya hangke titam khlainai borok surliya hangke exam jora lai thanga exam system kri hingke je number kaham borok simino manani chances dong hingke oro जों teibo nainai leani ko MA in Kokborok bo hai ke broni criteria ro candidate who have graduated either with honors major in Kokborok or have graduated with Kokborok as an elective minor subject at the graduation level from any recognized university under 10 plus 2 plus 3 mane no amo hairok pano 10 plus 2 plus 3 মানে ক্লাস 10 12 তারপরে 3 ডিগ্রি যে পড়িনাই 3 বছর যে পড়িনাই বড় বড় জায়গাও অ্যাপ্লাই খাইমানো ইনকে যে অনার্স নাওই পড়িনাই রক আগে তো কবর অনার্স করি ইনকে তো ইলেক্টিভ সেন হনি মা পড়ি যে ইলেক্টিভ হনি পড়ি পাই জাগ ইনকে তাবু যে মেজর সাবজেক্ট এবা অনার্স সাবজেক্ট হনি পড়ি তংনাই র বড় বড় অ্যাপ্লাই খাইতো মানে তাবু যে পড়ি ওই পাস ইয়াখ 6 সেমিস্টার ফাইনাল রিপাই জাগ বড় বই করে ইনকো সাও The candidate who have either appeared or are appearing in the final semester examination with honors major course in Kokborok or elective minor course in Kokborok at the graduation level can also apply for admission. Okay. O jagao je elective na oi pori tongnai je honors na oi pori tongnai borok bo apply khlainai mano akok sao je final year মানে ন যে তাও 6 সেমিস্টার রি পাইজাক
borok bo o jaga o apply khlainai mano borok ni mark sheet phayako haifano borok 5th semester ni first semester je 5th semester je mark tongmani a mark no total khlai percentage kari ui borok apply khlai mano oko o jaga o sajak tongangke je candidate ba je student tahu pori tongko kintu bini kaisa kaini back tongkangke bo o jaga eligible ya bo je back paper tongnai rok mane tabu pass dang no ya saisi maya ko ba 6th semester na ani kaisa agi 2nd semester back tongmani ge kintu ang clear ang hangke to ando kaham ko clear nya hangke to jeng sheet man phan olo yakri mar nai kebo back rok tongkhang kang kebo 6th semester pura je clear ngi paija bo o jaga o apply khlai mannai eba bo admission dok nawi mana jodi merit list bung phakyanke inke nang jodi merit list bung phaipana nanglo exam result afro jodi kaisa kaini back paper tongke nang siriya kari marana inke inke oro ikoro okoro sajak tongo for those students who have successfully completed graduation je already pai BA complete dang nai the CGPA obtained by the applicant in the 6th semester examination shall be consideration for preparation of merit list inge je 6th semester jora mark tongmani bini aborongno CGPA nai bini merit list kari janai however the applicant must have to fulfill the eligibility criteria as mentioned above the point okay for those students who have appeared in the 6th semester examination the average of SGPA obtained by the applicant in the 1st to 5th semester CGPA obtained by the applicant in the 5th semester examination shall be considered for preparation of merit list. However, the application must have to fulfill the eligibility criteria as mentioned above in point number 1. Inke oro je kok sawo je 1st to 5th semester ko je 6th semester pori tonai bor complete ya bor 1st to 5th semester jora boroni CGPA SGPA rok nai borok ni fill up mark khlainai haita gang boro fill up khlai man boroni 5th semester jora mark sheet manka ba boroni mark no kangke bor taw 6th semester ni mark nogia kongke boro 5th semester jora ni mark no total khlai borok mark khlainai haita angke kuno karane 5th semester jora nini exam kaha mark kaha mungke no paikya 6th semester ni mark komi thangona tai kuno angliya haita or 5th semester jora sanonga ka ba ingke kaisa chance tong haita if candidate has any back paper at the time of filling up the application form in any subject his her application will be treated as a cancel jodi back paper tom canceling ithanai inke o jaga kono karane khoroksa baite khoroksa ni mark same to same laika taing lai tongkha angke boroni 12 ni mark nai jang nai boroni maidimi rok ni mark nai jang nai aboro saman ga boroni boys rok nai jang nai jodi boys rok kono karane saman ngi thangke alphabetic rok nai jang hin so je bumung tumuro oro ma haigro saja haita angke apti rok nai boro choose khlaine haita sau manai maya haita amo hai rokle tang thun jotono same to same mar rokle tang thun jotono poinani musung haita angke date of birth nai bote kisa okra hanai chakiro kebang chin chakiro ba haike manka same to same mar lai tong laika angke je okra je boys kebang bon chakir man ahairo no kangke o jaga bo o system rok khlai jana jodi norok ni boys rok mar rok same tong kangke amtike nai jak nai haita okay norok ni o je summer portal habai norok admit ko apply mark khlai nai abo haita angke o jaga tai ko last date fill up khlainani 3 tarik ni sikang august 3 tarik sikang fill up mark khlainai norok ni merit list nong khornai august ni 11 tarik august norok ni bumung nong khornai inke nong khorai ko norok ni inkon okujak tongo bodino admission ba physically thangai bodino counseling ngai political science ke 13 tarik no mathematics rok 13 tarik no english 13 tarik kokborok 13 tarik no kintu room number juda khaira room number 304 ongkai department of kokborok second floor academic block Maharaja MBB University a jagao norok ma thangnai haita 13 agust je merit list bumung phakyangke counseling ni bagai admission ni bagai norok room number 304 department of kokborok norok thangai admission mana naingke admission nana ni furu norok ni document nok jotto no nang bai nai ingke
hangke norok ni address rok je aadhaar card o tongmani a address rok norok fill up khlaifru rwnani nangnai haita hangke norokni photo rok nangui mano clear wngnai norokni ko recent photo passport photo size amto photograph amto nangnai no norokni madhyamik ni admit card madhyamik ni mark sheet abro nangnai norokni age verification ni bagui norokni 12 ni mark sheet nangnai boot side oni sawanga hangke khagni tongnai khagni no norok ma phunungnai abo haita mark sheet hingke boot side je tongkhoroi joto side no all degree ni je first semester second semester third semester joto semester ni no norok mark sheet ro suma khlai hingke o jagao norokni STS rok nangnai hingke proof of nationality mane no nong o Indian de India niya abo hingke tai NOC jodi chakri khlainai norke NOC ro ma phunungnai haike norokni omorok fill up khlaifru nangui mano form fill up khlaifru PDF rok omrok jottono sanjagui norok nangai mano photo rok to nangnai no aadhaar card number rok nangnai norokni mobile number email number aborok kahamke toninai nangnai tang hingke norokni abaise selection rok nai email rok akorok bai hingke amongkha norokni form fill up khlainani bagui norokni Kokborok MA porinani bagui notification nongkhorka abota pogdi 3 tarik last date fill up khailai di jotono je tabu 6 semester pori tongnai borok bo fill up khlai mano boroke first semester ni simi 5th semester jora norok a marksheet no plus khlai norokni CGPA je nongkhormani aborok no add khlai norok aroni no merit list kari jaknai belai no koktuma kaham je mark kaham rok je maya mantha tongrok norok bokha ang manon haima tongke borok fill up khlai di je 50% kajak 55% kajak borok le mangla haima tongke tang gangkayang kwbangma chini borok chini student rok jong saimano 75 kajak se kwbangma tonga hingke a 75 70 80 je percent manjaro borok no motamoti o MBB University o porinani sep manan haima tong tangi gangkaro exam mar glakha je norok university ni je entrance test mane abo o jaga najak lakha haima tongoro fill up khlai je merit list ngaro to exam ni kuno kokse saya okay norok o exam mar yani bagui je number kaham kaham tongmani a borok rok no manana hai ma tong okay belai no kaham koktoma je college o tau pori tongnai eba je pori paijak MA porinani sep maya kho okay tini bagai asenong siton tebo jora jora update faiga ngangke norna ang update ruan ge tini bagai orno pailai sinai jotono hanjaka